Pak Mama Rohman sangakeun soderna ka Mama Aurel dikeun kita mencu ke dia iya no Mama ayo gerai oh indah sekali duduk di pinggir pantai Bapak sambil ku kenangkan apa na yayet mamah yayet kisah si baju seorang anggota ABRI memakai baju oranye lengkap dengan barisnya sungguh gagah perkasa luar biasa pada yayet sangat menawan hati kebanggaan seluruh bangsaku iya karena ku kagumi karena ku ingat jasamu cocok indah sekali pilarian Mama Aurel apa na yeye sar di pinggir pantai Mama Rohman anu bager hitung pakaulan sambil ku kenangakan sore kapayut Mama Rohman anu bager kisah si baju oranye seorang anggota ABRI ngajajak boy sayur payur memakai baju oranye katung ala katung lengkap dengan baretnya Mama Aurel anu bager apa na yayet mamah yayet deui anu bager indah sekali sar kaparayun sadayana moal duduk di pinggir pantai Bu hajat Mama Rohman deui Mama Rohman sambil ku kenangakan sok ayo bareng-bareng yayet anu bager kisah si baju oranye sare sangat menawan hati kebanggaan Indonesia dia karena ku kagumi karena ku ingat selalu apot indah sekali Mama Rohman duduk di pinggir pantai sambil ku kenangakan kisah si baju oranye luar biasa seorang anggota ABRI Mama Tata apa memakai baju oranye sungguh gagah perkasa Allah hey Mama Tata deui orang ibing sasarangan kaparayun kanggo ka ibu-ibu sadayana Mama Tata deui anu mana Mama Rohman anu bager bayar lagun Bapak Rohman ampun Bapak kok hajat menawan hati hai kebanggaan dan hey seluruh bangsaku
Jaja Mama bos sayur Rohman mayur. deui haturana deui Hei Mama Rohman deui anu bageus bayar laguna hei ya deui anu bageus Dedot angin laut di Ayo. Tanjung Baru apa yayet pepangku hajat bawa ombak kapana yeyet deui anu bageus tempatna Apa yeyet? para wisata pepangku hajat juga para remaja apa pajaja bos sayur mayur. bos sayur Ayo di basisir kaler kota Karawang di sarangan apana Eca apana ecan bager yang deui punya pohon duit 2000-an apana luki mamah luki deui haturana deui aja opo anu bager deui bus bayar laguna apana luki deui di Tanjung Baru ngaitkan rasa kahemat apa Mah Doni Mama yeye deui mama tatang deui anu bager ampun Papa Yeye mama orel deui anu sayang apana luki aturan bayar laguna apana luki deui anu bager angin laut di Tanjung Baru mawa ombak aturkeun udah kasisi ampun mama naluki deui Papa Yeye haturana deui Papa Yeye apana luk Mama Rohman deui ai anu sayang Mama Rohman deui di Tanjung Baru ngaitkan rasa kahemat di Tanjung Baru mangkot ka rasa kadeudeuh apana yeye deui apana luki deui mama tatang deui anu bager apa nolongi suara kabayo mama tatang deui mama yeye anu sayang deui mama yeye anu bager deui tahun ini di basisir kaler kota Karawang mama yeye deui apana luki anu bager ampun aja bos sayuran deui aja bos sayuran deui anu bager anu sayang bayar laguna deui aja bos sayuran beri hati ampun bakal ngalakoni aja jopong duwe demenan beli sisi wadone apa naluki Ningali sampean iksa perasaan apa naluki don dianggap waktu loncatan apa naluki dorlohun ya sekedada ayo di babanyo mata panaluki deui aja bos sayur mayur sampean tega bagi cinta jahat sampean iksa perasaan buat cari anu bager remuk hancur berantakan ampun aja bos sayur mayur bos sayuran di sarangan apa naluki kapan aku bisa namo bahagia rasa kakak ketulusan cinta mama jajan bager ayo sampai pertama ngenali cinta malah dihilara panaruki dan bager deui Mama Rohman deui betul ayo mungkin karena kula terlalu sayang Papa jaja dipikir bakalan bos sayur mayur penyesalan aja deui manis madu dibalas racun pahit gawe keyung-yung duh getun aja bos sayuran deui bager beri hati pegal ngelakoni arja ompong duwe demenan goyang di sisi bersama sinar kasih tegale sampean Papa Rohman bisa perasaan Mama Rohman deui zona dianggap papana yeyet waktu loncatan Mama Kirno anu bagus Papa Yeyet Mama Kirno deui
nyesek dada Mama Rohman banyu mata anu simpati nyawang hajat sampean pegang bagi cinta Mama Rohman Papa jahat Yeye sampean Papa Yeye bisa Papa Yeye perasaan Papaku hajat hati remuk hancur berantakan Mama Yeye terbagi Mama Yeye kapan aku bisa namu bahagia Mama Rohman dan Bagur rasakan ketulusan cinta Mama Yeye tanah Bagur sampai pertama kenali cinta malah oli lara apa naluki dengan Bagur mungkin akan kula terlalu sayang apa naluki deh dipikir bakal ada penyesalan manis madu dibalas racun pahit gawe keyung-yung duh getuh aja jago sayuran ada papau hayo apa naluki deui anu bager ay di sana Mama Rohman pemangku hajat bapau why